دستای کاروبارên civakiya Kantûna Şehbayê derbarê komploya pazdê Sibatê de civînek li darxist. Civîn li hûla navenda çand û huner a navçeya Fafînê bi beşdariya rêveber û endamên desteya karobarên civakî ên kantûnê hat darxistin. Piştî deqeyeke rêzgirtin di civînê de behsa armanca komploya navdewletî ya dijî rêber Apo û bandorên wê hate kirin. Hate gotin ku dê tu kes nikaribe îradaya gelek û xwe li ser fikir û felsefeya rêber Apo bi rêxistinkiriya bişkîne. Her wiha sînefizyûnek li ser roja pazdê Sibatê hate pêşandan. Civîn bi slûganên bêserûk jiyan nabe bi dawî bû. کسایتی شورشگرک بو فکر و فلسفاوی پر لحظه وقت دولتی نافنتوی ندهات جبرویجی دست به کمپلوی کرن حتی نگو قبطالیزم کانه به 100 سالی دین جیان بکه شرع عالم و سیمین لرجلات ناوین در دست فی بکه برویجی یه گلو هم بروی آساک دسکنی تنه فکر و فلسفا ربر آبو بی افچان روژن ام چالاکی ابدار دخن جبو قمپلای لسر ریبران ریبر عبدالله و جلال قمپلات نبنتاوی سروی اساسه هیرو کم جبینک مهیه ام لدار دخینن جبو ام برحی برخدانی زندانا برحی گریلاین سرین چیان برحی برخدانی دهندر زندانا دا دگریوا برچی بودن دا بر خاددن امی قمپلای نافن توی تک ببن و بفرحی امی کارو و خبات بکن.